الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. خوشكو برای روزگر بیره کدی امگشنه یک و دو روزا 12 برنامه پیام رمضانه. خوشكو برای قدرگران دوی مهدا دبینین گلک جارا انسان تورد بید آن عصبید بید آن گلک بسیار بومتهن سیدا بوچ رمضان دا خلق توریه خلق عاجزه مال مثلا دبینی باب گل عیالی و گل هفجین اخو آن هفجین گل هفجین اخو گل زارویت خو بوچی عصبینه بوچی تورد بن گلک اگر چنه بوچی مثلا دبینی گلک جارا خدا نشولی گل کارکری خو آن سایق تاکسی گل هندک دی آن یعنی مهم بیده دفجرا بوچی اوت رمضان دا الی ما رمضان نگوتی شیطان تینا گریدان و شیطان گریداینه ام بیجین گریدان یا شیطانی او ام تدگهین کو شیطان جسمك بيت وبيت گریدان آن مجموعه كالشياطين بن كان سجناك وحتى بتا ايكي شوالي يعني رجعيت وشني ابان شيطانا بردن ان ابي شيطاني فكن قيد دوي وصانينا ام بيجين عصبيبونا ما تربونا ما ان يا انسانا ابا تربون طبيعه انسانيه وكيف خوجي طبيعه انسانيه هر طبيعه وينه بس ام بيجين وقت مروف عبادت جد كاد طاعت جد كاد وتي كيف خوش بيدن نا انفعال وكي بيجن غضب تشدن وجا قلناها بكاد وجا قالك مشكلة بكاد عن قالك نخوشيا بوزاروت خو بمال پیدا كدن چونكي اگر مروف بري هنگي منفعل بيت رمضان دا تمام بالعكس بيت چونكي رمضان دا ام سر شكل ملائكة داينه سر سلوب ملائكة داينه نخارنا و نوخارنا و ننكاحه و همينين ام يعني سر شكل واينه بوچي حتى بيت اخوانت كريد جنبن بيت لهجة كريد جنبن چونكي اوه همي سروي چندية كو ام اسباب غضب اخو بزانين اسباب غضب ما تربونا ما عاجزبونا ما اوه يكو ام هندك تشتا تهيلين ام هندك تشتا تكين قالك جارا دبيني هندك مروف تربون تبوشي توري تبوشي عاجزي سيدا بس من قرمك الجگاره که دابا دا غضبا مهتا خاري بس من نظام چکر با از بینه که نفس با ما دا غضبا مهتا خاري اوه نابد دلیل کو إرادة مروفي بسلمان البيجم تبي بقرمة جارك نبيدن آن 2 دقيقة و 10 دقيقة تخوي نبيدن إرادة مروفي بسلمان فيتن جفي مصدر بيدن چنكي موجود دست بكي كيف خوشي و تربون طبيعة إنسان آيا قريو كني طبيعة إنسانية يعني يلدف إنساني هاي بس نبيتا دائمي نبيتا بردوام هكام سحقينه قالك جرا ايكي آف ناميدن آف مثلا بون آفين آف أخوتن دبيني عصبي بو عن ايكي مثلا قهوة نبخارية چانه بخارية دبيني عصبي بو خاصة قال المال خاصة قال هفجينا خو چنكي اف هفجينا احتمال ساعة 2 المطبخه وهمي كارت في ظلاميت كتن ومال خود كتن وهنده دا بشت خدمتا مال خو بگدن دا بشت خدمتا انسانا بگدن وجد ولد ام وكو بسلمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيتما لا تغضب تو عصبي نبه اگر لا تغضب ام وكو بسلمان ان زاناي بسلمان تفسير كن بيجن لا تغضب يعني تو عصبي نبه تشتد ديدا الشربي تو عصبي نبي فات رمضان دا بيت اجاري عصبي نبه رمضان دا بيتن ملامحو سر و چاوت ما گرنشی بن ام کیف بین
نامت عبوس بين وتك شوي بين نافت ام كيف بين كي ام كيف خوش بين بوشي دا ملامح رمضان سر ديار كن دا ملامح رمضان بوما ديار ببن ام هزر كين سحكينيه كي بيجدن راسته مثلا وكو طب بيجدن احتماله حفظ بين الصدى وقت عقل مروفي وسطيا دماغ مروفي وسطيا محتاج آويه كي حفظ بين الصدى محتاج آويه في عقله ودماغه هي إنساني دماغ مروفا بس رب العالمين قرآن بيجدن وجعلنا من الماء كل شيء حي بس كام هزر كين يعني هما تفي أبي بخو إنه رمضان ده عصبي نبين ها كم عصبي بو إن فيت رجع خوب خوين قالك مروفا ده بيني تبوش رجع خاربو ده بيت والله مرجع خو خار سيد قالك عصبي بوم ونظام أس شو مشولي شو الخلات هاتا كرن شو النهاضة كرن عاملنا هاتن آن أزقل مال عصبي بوم أزقل بعيال أخو عصبي بوم أم رجع خو خار تو عصبي بوي رجعت ويت هاي دي چاوا هي خاره دي چاوا شهده دای دي چاوا دي غضباته هي خاره پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بیشتن اگر تو عصبی بوی تشبیر و بی روی نخاره آن هر دست نویجه کی بشو دست نویجه کی بشو آوه که تازی دست نویجه کی بشو وره دي غضباته هي خاره يعني هي تشبیر و بی روی نخاره بوچی دا غضب مروفي بتشيتن نمنشين بيجين تورتوي كاس عصبي نبي رمضان ده هذا مستحيلة بس نا أمهمي عصبي ببين نا أمهمي ترابين همي قابا 24 ساعة رمضان ده على الدوام هذا يا خالته وهذا بمروفي بسلمان ناتش بيدي هو صابيدن چنكي رمضان يا هاتي بو ما بسلمانا دا أم خونيزيكي تقوى بكين دا سكينتك هدوءك نفسي سكينتك دلي بما تشبيت اطمئنانك دلي بما تشبيتن اسلام يا هاتي اوين شام بددن اسلام يا هاتي بهند كدا ام شوان مروفا بين جامير بين رمضان دا بيجتن حكر همي هي فيديام عصبي بين بيت رمضان دا امت هادا بين بوشي چنكي ام يد بن ان ام يه كارك يتكين کو افکاره ایکش ارکان الاسلامی امی اعداد کن ایکش ارکان الاسلامی امی اعداد کن یعنی احتمال اگر ایک نویجه دا مثلا عصبی نویجه بکتن و حرکت سریع بن و نافچه بدید قریب و رابط رویندن و کی کلاکش علماء مسلمان بیشتن اما محتاجه جارک آدی نویجه خوب کده با بوچی چنکی نزانی چه بود نت سجده دا و نت رکوع دا و نت قیام دا نظرين شاء فاتحة خان نظرين شاء تحيات خان نظرين شان ركعات بون كرن نكرن بيت أفا بيت النبيجة خو بكت أفا چنكي نبيجة هو درس نبو أري أجر أم بردوام رمضان خدا هو صابين ما دي روحجيا ما يدرس بيت لو ما أم بيجين أمت رمضان دا بيت أم جرق نرم بين رمضان دا تربيتك إرادي ما هبيتن تربيتك إرادي بكين يعني أخفنت خراب نبيجين أخفنت كريت آخفنت فحش نبیجین آخفنت نه جان نبیجین ام شوکی پیغمبر بی صلی الله علیه و سلم مروفی بسلمان اوه یکو الصوم جنة فلا يرفث ولا يجهل بتن تو شاربه يعني بلا رجاته بودا وقايه بتن چنکی تو آخفنت خلد نبیجه يتكرد نبیجه وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم پیغمبر بی صلی الله علیه و سلم اگر یکی آخفتن گونده خبر گونده نخ آخفت رخ گلت آخفت تو بیجی هره اسیب روجیمه یعنی اوه بید مروفه اخلاق مروفه روجی گر اوه بیدن اخلاق ما بصرمانه دا هم بشین بگی بیجن رمضان اگه جان بین السری چونکه هندک دبینی مثلا وقت فتار اگر عصبی بون و غضب چون و آن نیف ساعت ما یه جار دستی که بازار چتا مال جای بلزه و جده هورین آله دادن سایق وان اوه ام بیش نشیار به اوه رمضانه اوه توی دیماهی که روژا خودا تو دعا بکه دیماهی که روژا خودا دست تبلاد بلند بن دعا بکه و بردوام نه قرآن دانه سر نه بردوام یعصبی به ام بیش یا ربی دلویره هنا دیماهی که یا ربی تو قلنا هد ما بغفرینی
یا ربی تو ازمان ما پاکش کی اش گناها وش خرابیا یا ربی تو بهنامه همیا فرکی یا ربی تو چه تصرفت خراب نبدأ ما ونبدست ما نبن آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.